Asantemaso TV. Yasomosompa. See me be na beso chese o ye powerful be. O beso chese competition bi wo ho. And then kwarabu ofu. One more ne the political asante reje bu ofu. One more political abro reje bu ofu. And na eke di e watem. Na eke e ho nsem. As you be very close blood related. Very close blood related. Ya enye nchen. Ye mu bi nyase ya asantefo nko a. Na emu ye bi be very blood related people. Ede na wo pe. Ya oni suma hene. Ene mu wa ha nkora fra mu King Solomon. Se anybody aje. Ukum bia asebia. Who you very greedy. Who you selfish person. When it bring to the sense you just want to exalt yourself to say there was but you are not lucky enough. Because in legal field you don't have any grounds, including the constitutional support in your traditional field you do not have either. So I'm sorry. You are really disappointed. I don't know. We are not going now. It's in my flow. By force to say. So, anything the American man say, Minianum, assembly any fee. You will say to them, Cassie. I believe you better not say. Who na him for you and energy. Na him for you now, Dobia, or to two be equal, or respect to be equal, or your bonny or becan. Oh, who na him for Wobono. Obia or don't mean pepe, but oh, you're selfish in team. Whenever you see this beautiful union, now both. Oh, who said ye why you were now both for your opposite you be sa. Oh, ye ni yank when monte. Manajima bedu. Oh, ye ni yank when monte. What tight me Martin Abidum ye when in Basana or Casa. The problem is Asante Nananu Munina Netchiri boom, Omukon Toka. Ananu Munina, one Casa Feria dea 1784. 1784, the Nakofika Kerebreso. Oh, Fana Odido Mahene. Nana Afri. Na oyet do mahene sableni. Asante man or kokon yes or makwasi bluni entam sikadwa makwasi bluni mfa asante man no mu enoko wuye. Be wotimi betena bonti twa atroza kwasi bluni na de. A bro region be share. Asante kingdom asi asante konfibi obebo date 1935 anad man anya sebio nya do sebia braw. Be fuma no chem nya bon na wa bon dia na ye bo apayo. Because Asante Kingdom was there before the indirect rule by the British. Asante Confederacy is indirect rule by the British. Because then that time Asante was conquered. Asante was conquered. Na enkrofo Asante no wonum sa titi no. Yai Asante ebru is ahafo. Na ne Asante fo no ne abrofo no sa titi. Say ye jai yenkuro bi te se empoano ho in 1831 treaty the first treaty no omo ye na na ye asantefo no omo ye say treaty ni nyina enti so bi ase na officer 1959 de abeto no region to no kasa asantefo ye ntintinti ene mu nyina na ye nana do ma hene a no ho 1784 say was Garant Wesley and the strategy ebe di Asante Kingdom sabre nananum kokoden enumu enanana do ma hene ya no wo sabre no ko santo kware say da bia kwase broni ya yenya nusuma wo ya tie ba bi ne ya tie kingdom wo ntimi matwi mfa yeso enu ene ma na no ye do ma hene sabre na aferi okowu ye e wo santo kwanim anado ma hene sabre na brofo atimi di Asante kora so da ha
Sabre no na brofo timi di asante so da. Na brofo timi ni asante so da. Ya santo awo. Emu odumase hene yeche won mu nyina ana erekwache ewodumase. Na ayi kodwo chire. Ye de bese na homaku no. Because they said they resist the white man. So my white man enko Nigeria santeman emfa ya santo an monko. And now per se emoja wenu nyina ekagu in the for the sake of Asante Kingdom Foundation ti obese ye mo mudin because we are selfish. Oh, can 1935. Yeah, just yesterday. Abrafo bedi Asante for so 1874 and you are talking about 1935. Say Abrafo na day and Ebro Reggie Besha Asante. So meanwhile, even before 1700, we were all together. Ato sembeni. Selfish interest. Selfish interest. O person divide wamu. A dear pa na watch just see mu be divide aye. Oh, you're very selfish. Oh, impressing crop for so humble. So you are picking a mura form because of penny madum. And what's our use of strategies as Santa for one hidden so you use that strategy. No one gaining publicity and not gaining favor from the people. You will fail. You will fail. Asante Kingdom was there before Asante Confederacy was in Dalit's rule. Asante Confederacy was for the British or was in Dalit's rule. That's happening. These people from Omo Esheda, one governor, a freaking tampo, and the governor the bad Dumase, and Omni Betlan, chief of governor the Betlan Sunyai, Edientia. Because sa baby and never hobno a region and an up and crofutimi tia brofono a Asante Kingdom. So they were always there. And Crofo and their cook a sea power Asante Kingdom was people around and there baby for Hobron region. In Tiabrofo there be another way there. A free a ye can tampo area ho. Now Omo Mudi can cause settle as a government. And almost say who no more bed Dumasi said Dumasi for so hard general Asante Kingdom. So I'm more rebel against that Bruni rule all the time. And I'm the best nine. And I will chat through. What chat through? Now, no. Historian at my Tanabontain or Bobble businesses or BYTV as mine. Minimum, na minimum discussion on no. But Papa on kind of crack. Okay, say me say. Abrofone ne Asante for be titi. Na titi abrofone ne Asante Kingdom ne beye ye no. E na effecte abrofone. Na nam person bisa ne say. Abrofone ne Asante Kingdom ye treaty maye jai in 1831. Treaty of Fomena. E no mo ye say treaty na mo ye jai mpoano enko ni nyina ma wo no mo. Be all aware. So mo ye jai mpoano. I say e ho nyina ka Asante Kingdom no. Abrofone ye titi eni jama won okay ate another titia se achim denchra ena enkrobi yenyai no for omuso fanka cran colony na ye post colony no ana Asante etiase asa kwasi broni ye titi bida se ebuno average ne no enka Asante Kingdom. There is no treaty be any ho because ya no ye nyina ye bomba ko ene no omoko ye nyina ye bomba ko Asante Kingdom ye no omoko ntokwa ti Asante ne akwasi broni ko Asante ne aya na ayemobo se ne ye ja na nanu mu a no omwo then baby and akwasi ayi political be for Hobron region ene bro afo ne ye ja wo no magu but they were all part in akwasi broni ko ye ye nyina ne akwasi broni ko ye when Asante region ben and or Asante region for na akwasi broni ko ye there be Asante Kingdom. Asante Kingdom consists of a Bruno Easter half for some towns in Eastern region. Wasa
ayi say he was onum nyina no nka ho onum nyina is part of it na ho no sa afiri epona no ho ane omode pra de betwa mu no e titi na ma omoje sa bia no aye British colony enkrafo nyina na they were part of Asante Kingdom. But now people lied between their teeth. And notina was it the constitution in Momuno, Otumfo was autonomous. Kwame Nkrumah cry even accepted it. Or no cry, there is a problem as one way. Because you can't change it. Asante Kingdom was there. Akwasi met Asante Kingdom with a king. And notina, chieftaincy act, 58, watch it out say the Asante Hene and Parliament chiefs. I am autonomous. We are not being fair to ourselves. He is our king. He is king. No. But he empese be fair to ourselves. Yen na nanu nyina na konko de hey ene why sam ene obi a won ma ba ko senkasa e na ye Asante region for un ye ni bibi e fair Asante region bia o ba bia eni ya bakose mu o ba bia e wo Asante Kingdom then they to on Asante Empire because everything ya ko Togo, Ivory Coast. Enti mesre any die no bokwaso. With all due respect, say o kasama. At least can ye send a bay and cry watchly a bestia. They say enra. I was quite really shocked. Say historian Ajimai Timitana. Social media space as so. Bien no eka say. Bra no one etse sintereso no mo ne denchirafo na nete ho. Wow. Totally false. If you also say bien no ka say twim entry krobia memfi otia kenten obiri ye boa ka omo hu bomu eko sintereso ko kache sintereso for say sintereso for me ka omo ho na omo kokuntia denchira na denchirafo ni bi so ka sintereso for no nti omo ka so omo de omo kokuntia denchira hey idunya me mfanto no so onu ne bi na no kan eba. Are you ready? Don't they look good? My teeth were. Yes, I think in the book, yes, I think in the board of my mind. Until the what just Ubria water me cow, Ubria what? After Ubria boa no bank. And now, a good minute. Nini on a book. Ready can they continue? Any a component a cabo. Yeah. So, yet this is dress one on yet a venture. And now, Copy on 51 to Tia Kenten, yes, Yankaya Humbo Bianco Kuntia Dintra. Well, near your property. Okay. Then Jaffono should be a becaya. Okay, a friend among us. Now only my dear mammy away. A mammy away and a papa no to papa penny. You have about 60 years. Yeah, okay. I feel me home. This is so sad. Say chumni enchi krobia memfi otia kante obli ebo ka omu bomu ko sintraso kache sintraso sintraso meka wo ho no mo ne dencha kokko na sabres na dencha fo ni bia beka onum sintraso fo no te ana mo ka so mo do muntimi na omu kokko hey historia ajimai me ene lawyer not frimpong he is back on track because musika no or the madia bremo
we dangerous. Obiele ni ho me hu say sometimes omo ka bakosem no me kura asepi me yo be ya me ti internet swi enkrofo timi send me message say woni pass me si person no kasa o person bribe. So I know say most of the people omo bribe historians no so omo ka in favor of them. But odie eye below belt e say obia kura woni mabakosem kura no. Na wan kasa nkrofo do mafo bi enimu nyansa be hu so wo ye fun esa se twimbedi ade odi ade almost 28 years and owie ansa na entwibedi ade entgia and ono so be firi mu krobia ma fibedi ade almost 30 years above and owie ansa ro tia kente bedi ade tia kente di ade almost 38 years and ono so firi mu and obiri ebo bedi ade. So look at the age gap. More than a deep boy in a gap akasiye pado muntem. But I say womu ka womu hubomu. Sankofu komu bomu. Ena womu ko sintreso. Na sables na den chirafo kam hu was sintreso da. Baby amu beto den chirafo oye bantema obi apa wonkonko bisa. Abra mu obri ye boa entokwa ne bewie ye obi na ocho obri ye boa ti. Entokwa ne si kwasiada. Esi kwasiada da ene ntokwa ne si afnaka obri ye boa yesie no. Obri ye boa yesie no. Oda ho ansa na wowu. Na de open say kan wo fa so say tu ba behunu na ansa na wowu. Eso so no omo hwehwe say tu no omo hu no nti wowu yi ansa na say tu ba. Doma hine bɛn na se wotwa obiri ye boa ti enye no kore. Na emum omko ye no atakusi na no ye boa feri. Na oye sintraso hine ye boa feri. Onya atakuma obiri ye boa. Oboa onya atan onya atakakra no onya ono a oye boa feri. Eye no kore se sintraso military no na atakusi ena na ye commander da animu. Di omo fendo makusi no esa so omo sesa omo di no na ebesa amakosa no mayira na do ma na to omo so ne din di atakusi na wonem ni pakro kuma atakusi no atakuma obiri ye boa ne wo fa ase enti amwa ye o se etu di chirikuro beto an din so na atakuma obiri ye boa wonu na chechire boma ye boa fali wan chichiri kuro da omo ye do mafo yi atakuma obiri ye boa chichiri kuro ye fra no boma onu ankasa ena okokotie o cheti kese sabre no o cheti kese be matente gram won afuso de ti so na wonne na na kura esanse hene wonne na na da banka tafo hene wonne na na akosa amokom hene ene na obiri ye boa ye oye kwa ma hene ebo hye na bia ye omo hye so sie ne fe ntopre giase e wo na omo hye so sie ejabra atakuma obiri ye boa ofiri nsuta ane na ponya kokunwie no ye wo ba ye no wo o cheti kasia eso o mani ntwam na sa so emese nkokwa aman sa be na ni nwia panye ye boa feri na wote sintire so enti ho okotere nsuo bi ye fe no anoma kosa ho no kotena ti da ku no ye na adwese obe face ni fears woni wo cheti kasia be kontokwa to no o cheti kasia kunwo anoma kosa ana oku o cheti kasia twa ne ti etu o cheti kasia bia ya no wote no ebe ye atakuma obiri ye boa dia na sa abra na gedifo ekọ edwa na omu ewie omu ne makwam eti mama no di asem no kwa abontene koka ase bia de ogofa ne hwihwi mu ne ma ena be wohwim eho be ye wohwim eti abra ye boa fere no opese ankrofo tenenkan obiri ye boa tenenka se wono so oyokofo a onibu odu a betena sa apomo na wotibia ku ocheti kese no na wonyidi to osesa ekuro ni din ede eye ohwim na atene no ana ode be obiri wohwim ede jata kuma obiri ye boa wono ni obiri wohwim ani wohwim oni ni wohwim anya woni ni sintraso ya feri ya boa feri mo twatro we ya na nke pese ye jamo na moko that asamo ye nsem hunu niema bebere eti sabre ni muno obie no wotimi ekum atakuma obiri ye boa ohwim
obi enti obi de ohim eti ohim ne didi obi de ohim ono a ne wuye owuye na ne wo faase e fe nti amoa ebedi na de na nti amoa no na odi kan nti we ka bere bia yima bedu ka se ye ka ya sante akonya kese re kra ka aduanafo de a be se papa yi mambofo a woye de etie nie abra atakuma bere ye bo ohim hene wo wu wi na wo faase nti amoa bedi na de no atakuma bere ye bo ne ye bo aferi no no ka wo chi ni kokoko bi ko be ye bo aferi be ko bia no akoso trouble on panasem eti dia ba ne se enti amoa bedi ade no ana okona na akura ho ye sanse ana okona na da banka just ye fence tafo ana okọ na akosa ye yamukum ana oba kwa amafo ho eso bi no mbeka ase omoma enko muhumum tienie enko muhumum na wonum nkotu nhye sintresefo no so awonyamra de o madi satami na osetu afa ne yakofa na afiri kwa ma yede ne ba enyamra on madi a sekati mi ka obiri eboa ye omu yete asomdwe mu omu peso bo de basabasa ye ba nti onum yese o mate o meka omu ho abom na onum akotu nso sa enti aye atokoma obiri eboa ohwim hene ne wa faase nti amoa ene share da se ye beba be hia ha ye fro ho to preduase ye ba be hia ho num kukuada na kukuada ye nyina ya kwa koti onum eso sa ena suntreso ye bo afade ne bata kusi ne nua ba wo moteye ena pabam sa apre no na ba ntema adwankobea udwane kwhye ho a asrafo ntimi mmongura ho metew eti no na ma suntreso fo ndi dwane ko ba ntema omukọ bantema na omukọto meme nanan agorafo a no mfi dankyera no kọto om bantema ana omuhu so omye dankyera fo nto omuhu so omho de na omsra omse ko omsa beka won mo ho na nka omsa ne kwa aman ene nkrofo kuo ne nkoko ana me nanan so omo baby a omufiri ne de omafamu no omuntimi nsa na obi ankoko na omo baaye no de omaje omo feso no omatena ana me nanan no twito ana onom ko mba bi eti wonom so tena wa ati me nanan cheche nkyera ena onum de ba manse ya na ye wo masase nsuo ne efe de wam no mbetena ho ansa na san krofo yi wo mo yeso mu twata no tano no no ankasa atakuma biri ye bo ohwimu hene no wo faase nti amoa ene amokom ene esanse ene tafo ene efe ne sei kwaman enu nyina kabo mu ana omukoti wo mo e wotano na no mo achi kusi ana wonua aye ohwimu hina de fa atakuma obiri ye bo ano no wo faase nti amoa ya na ye bo afari sintira so hene ono a ne nua ena ne wo faase no no o twa atakusiti eti eno na ma wonya edin efe no nti amoa kire kuro o se tu na de ma no so na wo kire kuro you were the latest of town enti enum ana ma wo se tu yese ne de kuro di a wadidi ama wo mu nti ekuro no ata no na no ho no ono ankasa nti amoa kire kuro enkofa ne busuani mra na wonfa no mra na o ma ne mehwe kuro ne so ma no ena okofa na wo fa asa ne efe no bofo akwa na okoha obofo akwa okofa ne bae ena o se etuma ne tena ata no eti tan no bofo akwa no sa nti ne bae eye wo hwim hene no wo fa ase ne tan no bofo akwa hwe nsem bi a papa pen mutimi betena wodi ense hwe nkontompo se ma oka hwe nkontompo se ma wo mo kan yefa no munya wo nsem fidi ya wona wo mo se asasi bia wo raba kwase mana they don't know whenever they are trying to make history ombeso obo ye ne say ye bunu history yet ye ne bunu history ho ye won kro bia ne na bakwase moda ho na laji mabedu no nkrofo mo ya trofo dodo mo ya trofo sala na wonu papa isa tena ho esa ka se tepa eye ajimabedu dia makasa se wonim se na kofi kakari bere so abra nana mensa bonsu bedi ade wiye obedi ade wiye man wo fa ase kofi kakari bedi ade omu nyina yo so na no mte yo so
yoso ade hye afi kokofu ko yoso ti otumfo na bia kasa ne ofa ne yoso na omote ezanse sabre no yoso ho enkrofo na ti yoso ho no eye sa adomafo yi ho na omote nyetepa na no kura no na suntraso de na twam kura o na tepa no eye kofi na kofi kakari braso ana ebenya tepa na ntokwa suntraso ntokwa na twam dadaada na ne nkro ye nkro bia na bi se karibrem omukro dada baako efe ne karibrem enti nkro na na ho na ahafo bobuja ana omode sikagya no kwataye ana omo se hade ye dia tepa na no omo ka kire nkro ho se ombebu samse e di sikagya beta ha munka se emfa ahwe beta ha na emom odwiye ni bi a o twam ana na tesi obi ani so ana wotete no eti wotete pa. That was the history. Aso krofo ti be twa to se o mu dware fi sintra so no se ha de ekota pa ana ha so bebo ma da bi atakumo bire ebo na chehye boma o se ha de ha boma isa se na mwa wo ho wo de bibia si asase ne so ana yeye ti atakumo bire ebo adwo no ya o hwe asase se ne siti no se aha de ha boma pa wo so onso betimi asesa abakosam no wo fa adimabedu odikan ana wo frɛ boma hene ana obo bonkum hene nana boma ɛhyɛ wase ɛsasa atiase all this while ana sa akwa sa ne papa free doma ana wogi bonkum hene tuhu ana na wudi kremu boma asa wodia na sa ate ne ti aso betimi age boma finisem wono wankasa bibie no obekasa onua baaye no kaka bensem se wono ayi fe madwabenti asa obi ntimi ni wo abakose be kyese boma ya wodia ha eji yoso ana omotie na de bae ne se barekese ma ban abra hia no mu free esanso ba no asabre bae no mu tutuo ana omu de amerika free ho ana on mu call kunsu eti wona mu de akotena kunsu to obu de kunsu na ye o mahinkro tinyafo kunsu na ye o mahinkro ahono no ono som sabra na do mafo isoso wono bi asabe ba ya o mo so ko ye no bibi be keka ekura fe do ye ososo na abra asante eso edi akon aba no ebu no bre so ana wono mu so juru ho na sabra adwarafo ana o ko mo so free barekase ma ban in the leadership of your friend say Sabinkuma wonum adwanafo na mu yo obufra sama kase yara na dubofo edi wo manum ka no wo mo na ne wonum kokko wo nwa adwanafo so onu free akomu efie ne awanwe so no wo mo no kokko wo yo so abunu wo mo pam wo mo ana wo mo do wo manifie ba bi wo do hweye ana adwanafo wo mo free barakasi ma ba no ekotran sa asase efe no yo so no ene mu twatro bebia minim bebia ya mo munya mo mpani semli free na nanom be chia mo kama akoma eti se wo hwehwe atakumo bere bo na the mistake why ekoba ne say abra atakumo bere bo wu ye na ohwim hene ye obiri ohwim ehene owu ye na wo fase nti amo abedi na de a o say etuka asa wo de o chire kuru you the let towns ya wo de chire kuru no to ade so enana no modi bo ewo wonum nyina mu na ho keka ne ho wode nti ema o say etu odi kan ebe yi ni firi adwanafo mu ede ne koto ayoko aboshiafo odne koto ayoko aboshiafo who doesn't know wo hwim hina nanse etu no ne atakumo bidi eboa wo mo na wo power ewo boma so atakumo bidi eboa no wo hwim woni wo hwim sintra so aye eboa fali ne bani atakusi sintra so wodi asase no eboa fali edi asase no efri na nakosa ho amokom hene
ono ba no mame kansa woni tadente woni atachum na kwachichiri kura efe no ye hini ono so on kwatres interest obi achire na ombesene eba hini ana woni yebo aferi na betres interest so ana atakuma biri yebo a wono wakwatira chebi ekoto na na doku abata wo firi ho abesiri kwa akokare na nakofo amoa wo firi ho abesiri ko edanchira wakoto na na bank dancha bankasim okoto na na yefere say na na ni nkokobo wo firi ho abesiri ko nsuta okoto na na ponyan wo firi ho abesiri ba ohim ana obeto na na ocheti kese ya no woni tafo hene esase hene amokomhini kwa ma hene bohye eho no obetra no bewuye wo ni natural death obi enkono enti atakuma obiri ye bua woni ohim ti kanetete no ya kire me bedi do ma hene na sa bla no yesizi wo so mo makumase na kire me be ye hene no kire me twa homa eye nana kwaku nana sibebo nsubra so nana kofika ase atese na kofika keri na otro letter no ebesi hwim hene so e wo se ohwim hene kwa na obetimi age na wowe isa se ode na ebusua eti dia koba ne se letter de benfie mienu ansa na kofika keri ye ma ho kwan ama wono aba na oba ye no na ye manefo eba ohwim eti ye fra asem ne ba kumase no ohwim hene na di nanim ne koye na eno no omoto omudi asem no enam se na wabere watwa kwan ya na wabere nti oto a na woda oto a na ohwim hene aboneti na beti ne wanyane no eti oye sa na ohwim hene se kirame jawo na no ene kirame jama yo ye na nkrofo ye se kirame jama no ko omo ye se de ye ayo omabusu din ene kirame jawo na ana kirame jama ene de wuti bitwa atwa se kirame ja ne man na musa nkrofo mo firi he na mutwa toro sa aro ha ma package atro distributing o babia atrofo ahemfo ne ahemafo eniti atakuma wo hwehwe na kwa hene a woto a woni babia watakuma wa da bia sore a do ma hene o matakuma wo kura ase monti woni watakuma woni babia watakuma wo munyina asese mo ye traditional leaders watakuma no ohwim wumia ani hini yebu afeli na afela takuma yebu afeli na afela takuma mi hu kura so obokuma hu hini din da woni position ade be kuma hu hini nyantomago oni kuma hu hini woni position kura ade be kuma hu hini kuma hu hini wanko twifo wonu wanko nyano ade wonu wanko sarmakase wonu wanko babia wanko komfie wonu womo ko firi asubija no na okotena santema so okotena dance sorry na ade ba ko abepesa wo hye ne so ne se anakomu hene mesre wadi die kwa so gu nsa eya gu ama nananom emie wani wunwi atakakrati wo hina no haya owim wo fra ya bu afeli atakuma ese matakuma ne doma matakuma maka fritete echese mu nyina mu nim de mo kekeka abra watakuma na nse etu na de so watakuma wono no ate yakob watakuma na etu na de so na nse ya no o se sa bakwasem e de apedie ye nne mutimi kase mufra komu mu ne ba akomu hine fa mu nkyere ba bi kura mu pie firi baaye ahen na mufiri ye afi kwa da musi mufra yi kron ne ba akomu tare honestly I swear to Almighty God nkotompo no omudie no ho ano den na the most dangerous parties o ma sheda plan na o mo kasa ansem
ɛyɛ dɛn na woyɛ na sɛn ɔbahema bɛta abɔde ɔsɛ obi tumi yɛ adwara fi esiri from ade ɛyɛ ɔde ɛna lobi agye yɛsɛ wawo nim sɛ patahwe de patapa asɛm ada yɛ a wɔse yɛane ɔmbusa sɛ wɔse wɔ adekoro nti ɛma ɔmo yɛ aduana piesie ne sɛ ɔmo fa agya saa yɛ fa agya wo nananom ba nneɛma ɔmo de ba na agya ka ho wo nananom tie dwoɔ kwasi ara de bɛkye dwoɔ adakye dwoɔ wo nananom bɛpie so bi asantema so no na agya ka wɔn ho da bi ɛyɛ na wɔkɔfa agya nneɛma nananom de bi de baeɛ ɛyɛ kraman ahwene egu kɔn mu ɛna yɛ awa ɛna nananom de baeɛ na miɛnsa yɛ awa na okuma wufoɔ kraman wɔ so bi gya ɛka hɔ eti na mu nyinaa mo akyi ɛno baabi a mo firi na kraman no na ɔkɔ akyi ne bɔ ɔkɔ de kyiri bɔ a wɔba no na adwa twia no ano na kraman ne twi din ne na ka din ɛyɛ atwea ɔtwea ɛne ji ɔba no ɔse ne na ɔnom nana ɛse wɔtwea wabrɛ made ne atwea brade agya no ne ade a ɔde baeɛ no but also of a ja and the money agenda PC. You are following this nonsense people. People that do not know their left and right. And near man and animal the buyer as a cradiano one febi. Oh, here nana sema Christian Yankoponia. I bring to four. Almost so mobile, omode avenue and a buyer. Almost a ochie ekahon. Avenue so I get avenue no the buyer. And I ono brani or sabi or chabain or your friend chabain and on the buy. Obia what you're the buy. As soon as one and I say what they osono and the osono war asuna war and on the buy. I then I sabi what's the one for the omudi ben and move for jana cramano of a buy no a jana woman and from jamma. It's as a cramak of a ja. What mean ye jana piece ye da because of man. O me ho baby no abe ho na ketekete man pole kura me ho rabe so gina me so po shop back we be kunti me ba okay but it's 8:20 and I have to go bed. Go bed. I'll take a taxi and go. Tomorrow you're going to school, go tomorrow morning when you wake up you see the shopping there. Okay. The both Santini I could have heard anymore. What do you now? Santini I could have heard anymore. What do you now? Yo, Vianum. As a moon. Baba, we didn't because. Yes, make a TV. Beswa, Nama bum 30 minutes. Nama sorry, Nama call. And yes, I we. Echina, Ubim said you. Eto. I was all question. I was all listed that. I was all called to me. Was all called chimidi. Come on, you took it in your money, my baby. Charlie, I'm a foot kitten, it be bored deep. Ogokawa said, this is peanut. As well, no, you Mamma and category young. Namin so. Miss 30 minutes. Over chair so all your domain. Now if you saw you genie, we are two authentic history. Come here. I have no issue with any of you. Yes, said a lack of knowledge, but we disagree to agree. Oh,
Ghana man, mabusia panyin me so asempa na nam. Kane na ne yetitie mo rem, ne yesi dan wi ana so moso no so adane adesoa. Enne de Adabov company e wa santememu abedom yen. Amedan so bo ayemre. Enchanse awodo apapapa. E wodi gudan so medan homie. Ebi de say long span self lock, IBR, housing standard, hero tiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, afei roofing nails. Ni nyina e dan e ho niema Adabov company e de abeboayen. Your office ankasa e wo ehwea overseas junction. E na baby adwumaku factory na ankasa wo no e infensi a ye ben moba asoro no. E ma remfi say wanim di for wo mo de sanchensi e be good down so e de ama wo. Empo se wuni obi a obetimi afre yen e wo 0245385109. Adabov company limited say ye dan so body a ene na wo mo e osimpitimpirimpi. Asante Maso TV. Yes, so Mosompa.